Khovel puma Ruihhlo hmansual le dan kalha sumdawnna doni International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking chu vain khan Mizoram apo manania Mizoram Police in Ruihhlo an man thahnem tak Aizawl le district danga te halral ani High Level Drug Disposal Committee in Trinity Hospital Silai Mual Mel Thuma Incineratora vain khan Ruihhlo tual chung reta cheng nuai zanga somthum pali singkhat sangli somni manhu a halral rualin district sanga po Ruihhlo tual chung reta nuai zanga pali sangni zariat somruk manhu halral ani bok voina aizola Ruihhlo halral te hi heroin kg som pasari point pariat tual chung reta cheng nuai zathum somnga pasari singsari sangruk manle methamphetamine kg somruk panga point pathum pani paruk tual chung reta cheng nuai za somsari paruk singthum sangriat somni te anni Ruihhlo hmansual le dan kalha sumdawnna dawnia hian Aizawl District Police in Zingkara kongzon huai hota Millennium Center dorpui atanga Aizawl SP Office Treasury Square thlengin Modern English School no pangtele Aizawl DF nuaya thokte baka Aizawl Traffic Police ten kong anzoa kongzo kharna in khoma Ruihhlo do konga thokthra Police Pathum Inspector Dian Singh Minhas OC Vaivakon PS SI JLL chungnunga OC Sairang PS le SIT Thuam chungnunga DSB Aizawl DF te chu choimoina thuziak khlan annia chunlama Aizawl Vanapa Hola Deputy Chief Minister Ton Luyele Social Welfare and Tribal Affairs Minister Engineer Lalrin Omahova hun man le ni in Ruihhlo do konga malatra ko ran le pol sang som pakhat te choimoi anni bok